po inicijativi reformista o stvaranju srpskog juga. Ja ću najpred dati reč potpredsedniku Reformističke stranke iz Prokuplja, gospodinu Zvonku Stojkoviću. Poštovani dragi prijatelji, ja sa velikim zadovoljstvom prvo da vas pozdravim, a onda mogu i da vam kažem da je počelo stvaranje regije Srpski jug. Naime, nema debate, nema okruglog stola, nema diskusije po kuloarima, kafanama i svim ostalim mestima gde se ne pominje formiranje regije Srpski jug. Da neko ne bi shvatio da smo mi anarhisti koji hoće da ukinu državu na jednom delu svoje teritorije, ja moram da vam ukažem na to da za sve naše aktivnosti mi tražimo i imamo uporište u pozitivnim pravnim propisima ove zemlje, ove države, čiji smo žitelji i koju poštujemo. Naime, član 94 Ustava Republike Srbije kaže da se svi regioni ravnomerno razvijaju. U članu 1 Ustav Republike Srbije kaže da je Srbija država koja poštuje evropske vrednosti i prava građana. Sad, kad smo došli do ravnomernog regionalnog razvoja, to apsolutno znači i ravnomerna podela vlasti u regionima. Sada ćemo samo napraviti jednu malu paralelu da bismo videli koliko je trenutno ravnomerno raspoređena vlast. Srpski jug, koji smo tako krstili zbog geografskog položaja, kome pripadaju Niš, Pirot, Prokuplje, Leskovac i Vranje, prema popisu iz 2002. godine ima 1.350.000 stanovnika. Prema tom istom popisu Beograd ima 1.390.000 stanovnika. U današnjem sazivu Srpskog parlamenta Beograd ima 119 poslanika, a Srpski jug sa svim ovim pripadajućim centrima koje sam naveo ima 21 poslanika. Mi se zalažemo upravo da se vlast ravnomerno raspodeli, znači, a to je u skladu i sa Evropskom poveljom o demokratiji i o ravnomernom regionalnom razvoju. Za ove naše aktivnosti očekujemo podršku svih partija. Očekujemo podršku svih partija koje su praktično za ulazak u Evropsku uniju i očekujemo podršku međunarodne zajednice upravo zbog povelje o regionalnoj demokratiji. Dolazim iz Leskovca, jednog od najrazvijenijih mesta, ne samo juga Srbije, nego i cele Srbije i nekadašnje Jugoslavije, ali pre rata. Leskovac je sad potonuo kako privredno, tako duhovno, jednostavno nema ga na mapi privrede, nema ga na mapi razvoja. Ono što želimo, ne samo Leskovcu, nego i celom jugu Srbije, je da vratimo ponos. Da nam se ne kroje sudbine iz Beograda, iz nekih centrala moći, nego da sami uzmemo stvar u svoje ruke. Želimo sami da kreiramo svoju budućnost i da sami znamo šta hoćemo i kojim putem idemo. Svesni smo da se komponovanjem, prekomponovanjem i različitim tipovima nazivanja promjena vlasti menja vlast po ugledu na republičku. Sve se radi po ugledu na republičku skupštinu, sve se radi po ugledu na republičke stvari. Jedino što se ne radi po ugledu na Beograd je razvijanje. Novi broj nova radna mesta, ona su tu samo u predizbornim kampanjama. U predizbornim kampanjama se priča o decentralizaciji, o stvaranju regiona, 6, 7, 8. Sve do trenutka dok se ti izbori ne završe i onda postajemo i dalje centralistička država. Dokle? Dokle više samo centralizam? Zar mi ne znamo, zar smo mi sa juga glupi, ne znamo da se organizujemo? Znamo, to smo pokazali mnogo puta ranije. Ali centralizam je zašao duboko u nas. Političke partije su postale centri za zapošljavanje. Jednostavno, svi zavise od tih centara beogradskih, odnosno beogradskih moćnika. Mi moramo skinuti čak i te partije koje su centralističke, takve kakve su, da njihovi opštinski odbori razmišljaju u interesu svojih građana. Želimo da biramo svoje funkcionere, da se ne dešava da neki gradovi poput Pirota u prošlom sazivu nije imao ni jednog poslanika.
To je nemoguće. Nemoguće je da neki region nema svoje predstavnike, ako ih ima, da oni nemaju pravo na svoje mišljenje i zastupati neke ljude koji zastupaju ljude odakle dolaze. To moramo promeniti, zato se zalažemo za regiju Srpski jug, koja će biti neka vrsta pokrajine, koja će imati svoju skupštinu, koja će imati svoje predstavnike, koji će se zalagati za dobrobit celog juga Srbije i svih stanovnika. Hvala. Da ne bude dvosmislenosti. Ovo je inicijativa reformista. Mi hoćemo da pokrenemo stvaranje srpskog juga. Srpski jug kao autonomna pokrajina Vojvodine. Dakle, sa svojom skupštinom, sa svojom izvršnom vlašću i naravno sa svojim budžetom. Pokrajina Vojvodina danas svake godine ima na raspolaganju 7% republičkog budžeta za potrebe razvitka. Južna Srbija nije ništa gore od Vojvodine. I dovoljno smo vala i ćutali i trpeli da sve što je dobro i sve što se sliva u ovu zemlju ide preko tih nekih severnih kanala. Zato insistiramo na što pre konstruisanje ovakve jedne regionalne administrativno-političke celine. U tom cilju reformisti kreću sa skupljanjem peticije građana Srbije, koja će, kada se sakupi dovoljan broj podrške građana, biti predata Narodnoj skupštini Republike Srbije. U tom cilju reformisti će krenuti, počeši od opštine Trgovište, pa onda preko svih drugih opština na jugu i istoku Srbije, da traži pismenim putem da se skupštine opština na teritoriji srpskog juga izjasne zvanično, odnosno da podrže ili ne podrže ovu našu inicijativu. Takođe, pozivamo i sve građane, sve organizacije, kako političke, tako i one manje političke, i pozivamo i sindikate, i nevladine organizacije, i studentske organizacije, i partije, da se priključe ovom jednom širokom pokretu, jednom velikom, jakom frontu, koji će imati za cilj samo to da spreči dalje osiromašenje i stihijsko uništavanje ovih naših prostora. Podvući ću još jedan put, samo ravnomerno razvijena Srbija, samo Srbija koja brine o svojim građanima i brine o svojoj teritoriji, u svakom svom delu može da bude dobra zemlja, jaka zemlja, može da bude dobra zemlja i u Evropi i van Evropske unije, ali samo pod uslovom da ona krene da se ravnomerno razvija i da više ne posmatra ni jedne svoje građane, pa gde god oni živeli, kao građane nekog nižeg reda. To je ono što mi hoćemo, da onako kako nas je Bog dao, da budemo svi jednaki, da to tako napravimo i danas u Srbiji.